سنتان تكما قباجودا جيبولوني آدم جلو سامني درومو إرهيو متني جراجو ويا جيبولوني آدم جلو بلي سمان المومت كسر إرجي سنين مت دفتو جيبولوني آدم جلو فكاتني بلو منا فقاتني بلو ويا جرشي بقري سبلو تيا أكا قلنة بيكا نجلن دي منا جد يولو لابه أكالي واريو دوتي لويناكو متقوتا تكتما جد هاجي آدم سادو والله أني أرمونا أرمو جني باني سمالي جني هنقلو جد هاجي عبد الله غنمو قبر ما إردوت بلسمادا جئ موغلتو لبوت بدا ملي لقاسينا نمبدو جئ تعالى سالرو نمني بلسمان كمني سريرا كيستو سريروبا جئ جارابا غدا نما بيتين إردت أنا تحسني بيك أنا تحسن بلشنون جدو هم بربانو جئ نعيدي غمدا يا قوتا إيسا جرتك أكا قلتو لكما أجيفنو اللي جنة دونو اللي جنة ما جينا سوا قديما سقل تمي سقل يا دلو كفسو بلندا ديما والبيكو الرولي بيكو ويا جدها جوسين سرا بيا أباكي نا إرتي أكنت ريبا من جراجو من ندو ويا جد قلوني ألمو قدسا كفسو ديسا جنان دينة نديسا إفنا جدها جسمي أبا وشا بلسة دلد بلسة جراجو ددبس بلسما كياف كفساو إراكا نرور قوين جدين قودياسا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من عذاب النار وأدخلنا الجنة دار المتقين والأبرار واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين يا أرحم الراحمين أيها المستمعون الكرام أولا أحييكم بتحية أهل الجنة في الجنة وهاهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا هردوفتوتا أورمو مسلم ميديا جلت أرقمتني في كامبرو جلت أرقمتن هندي كيسان يعني كان هردوفتن جتشوكيا بكما جرتن اتناقين أن الرابورك إسنه ركبو سنين جتشا برنامجا كينا يوكان ساقنتا كينا كان تربي الراديم سجران كان جرو قيادا شيكا قرتي بكما عدائي بيا خيستي قرتي ومت إسلاما دين رتي واما تريف أكسو مجروبك آخيستي bakka hedduutti ummata keenya barsiisuu fi gorsuun kan beekaman sheeka addaa sheeka beekamaa sheek Ali Abubakar isiniif qabadhee dhiyaadhee jira hamma gartee dhumaatti nu hordofaa jechaa gama eegasii kallatti maan gama sheeka keenyaatti isin dabarsaa sheek Ali Abubakar eenyu akka ta'e inshaAllah qajeelatti barannaa assalaamu alaykum وعليكم السلام akkam ورحمة الله nagaa وبركاته. anaa dhuf baga nagaa jiraattan ولمان بقى جراني ما شاء الله بكا كانت تغرتي نواجهك السنيف مقا أورما مسلمي دياتين قالتوما سنين جتشا وجزاكم الله خير الجزاء سنين جرا مشي أبو بكر شي علي أينيو يسد للتاني يسقل دتن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد دوران درسي مشاهدتنا ورا نولارو جيران هنداف مقا ميديا كاناتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جدا وعليكم السلام ورحمة ورحمة الله كسما اتعانسون إسن اللي ورا أستنا ديستان ورا قرتي نما ولا برسيفتان كبجما والفاتا قالتو ما سنين جدا ميديا تيسنجرتي يروح الدو ميديا كان رتي إسن هردفاتو له أكاس إن شاء الله تعالى أني مكانك يا علي نانجلاني علي أبو بكر نانجلاني بالي تدلدي بالي غندا حميدة تدلدي أكاس
ما شاء الله شيخ اللي قندي حميدة قند علماء أوتاتي خيستو والرقرتي علماء أنقرتي قند حميدة الراباتي والر دكتوروتا الدنيا هوراتي جتشورا شيخ كان ربي ساني فارا رمو شيخ جوهري عالم قرتي دكتوروتاتي جتشورا ميوان سنرا مي واي حميدة العلماء أوتا دريرا ما نبسي بلنديتو ما شاء الله حميني أكم سنجتني قند قرتي بكما علمي ربي تنك بكمه قند كأن كيسا نمني علمي أكيتي برسيسا توري شيخ جوهر درانيف شيخ جوهر يجون عالم قدة نما قرتي فني نحوي فني فقهي أكسم فني قرتي أصولا هدو نما برسيسا توراني لكن غالبا والنسان برسيساني فني نحويتي نمني سان الرابه حسابا قبو نمني شيكا كأن شيخ جوهر الرابه حسابا قبو حتى قرتي تنندوبا شيني كأننا دكتور ديلاني اللين كنا تكون الربرتني جراني شيني شيخ جوهر شيني ساني شيخ جنيدي جراني نم تكو قرتي قندوم كأن برا سنبريرا جراني نمسون عالم قدة عالم قرتي مكان نما قرتي مكان عالم جراني متي كما دوغان عالمة نما قرتي تنندوبا كتابة هلال جدان ووان فيتة فدت كتابة فيتة فدت جدي مالي مال جدوف ديم تجداني نما قرتي قافتو متي جدان شيخ جنيدي رحمة الله عليه رحمة الله عليه شيخ الدكتور جيلان فأ شيخ الدكتور كمال فأ شيخ جوهر فأ شيخ قرتي شيخ محمد علي أخي فأ شيخ حاج محمد شيخ محمد جولا فأ شيخ جنيدي وركسيتي صح شيخ جوهر أمو ور شيخ كان الراتائي بيرا هل يقويا لازمي شيخ كان علمي فوق صح نما علمي لغا بيرا جرتو فني اللغة إسان دؤون أكوان فني اللغة دوتين تفكاتي قاف إسان دور ربي رحمة ساني هقولو نما كسيتي جزاكم الله خير الجزاء أما اللي حميني علماء كيس جرا أخيستو علماء النقرسي إمامتني مسجدة مقالة بالي ترقى مسجدة قدا كيسا كشي سيدي فا قندسن الراهي أما مالي تجرتي قندسن أما اللي ما شاء الله علمين علم مران دبلمتي في شيخ عبد الجواد دوكي جراني شيخ عبد الجواد شيخ عبد الجواد دوكي جراني شيخ عبد الجواد يجون نما عالم قدا محدثون نما قرتي حديث برسيسو عالم قدا ربين قرتي تنندو إسان هاتيسو درسان إسان برتي برتو حسابا قبدو نمني قرتي تنندو بحميد الرابه عالمني حميني قبدو أكا دكتور كمال قالتو أكا قرتي تنين حاج سعيد وركنين قرتي ورا دكتورة عالم حميني قبدو هاي إسان كيس اللي تاولا بيكيس اللي تاولا بني لما كسيتي يا قرتي نمني عالمة كقرتي قندك كيس يرو حسابا قبو هدو لكن ببيكمو ورا كان مالي دكتور جيلان برات جيلان دكتور جيلان غلطة صح جدان قرتي كأما عالم قدا يونيفرسيتي يارو جيران إسان اللي قرتي ور حميداتي ما شاء الله عالم قدا ربين قرتي سناتي سورة كثير هردفتوتا كينا شيخني كينا شيخ علي أبو بكر قندا علماء تاتي في قندا ديني قندا يقسي نهوين كيست فجعاتي قندا قرتي علماء دكتورون مرة دكتورون ما انقرتي الدنيا ولينجهن قندا خل الرابع يعني شيخني كينا اللي قندا كانت براتني بيتي مال براتات ترتني أنا دوران درسي قرآنا بيومت قرأه ويتا قرآنا قرأه الرابع غافاني قرآنا قرأه بوسي غافسان واني قرأمو مختصر فاجي جرا مختصر فقهي سنتي قرأه غسي أمو دوبا حديثا سامبيتو شي أول سامبيتو براتي جمره شي أول سامبيتو برتا سان الراغرتي كتابة حاجة مراسة تكو سان الراغرة سامبيتو غرتي شي أول سامبيتو شي أول قاسم جتارا سان الراغرة حديث وقال ما أتكستا كسي سان براديمه إسان براديمه شي كمال جراني نم تكو غرتي ناك إنغو جراني إسان اللي عالم قد إسان برات اللي حديث قرأه وسما أسين إسان الراقر ونم تقولين كان في برتيسو جرا شي غزالي جراني عالم غرتي ناك إنغو كي جراني نم أكمري عالمات كوني ملتو كتب بالي كيسة ترجمة كتب بالي كيسة ترجماني إسان الراقر
eegas ammoo achumaa deemee lafa takka gamoora jedhaniini gamooran beekee gamoora sheema shaalii akiira birmata sheeka nahwi ammallee sheeka nahwi bichaa miti sheeku muhaddisun nahwiyyun nama gartee akka malee muhaddisaa ka akka malee nahwii beeku ka akka malee shajaa'a ka ammallee si shajja'u ka garteetiin hin duuba si jegnoomsu akkati barattu hamilee sii kennu nama gartee wallaahi waan garaana nyaatu kasheen jedhan keessa fasatadii'u shamsu fi yoomin lam nakun fiihi jedhan Allahu akbar garta fasatadii'u shamsu fi yoomin lam nakun fiihi waan mootummaan biyya gootuu fi diinaa rabbii gootu laalanii rakkinna gartee keessan rakkatan laalanii waan jedhanii aduun bahuu deemtii jedhan gaafa nu keessan jirre silaa har'a jiraatanii bilisummaa ummanni argate kanaan qananii ummanni har'a argate kanaan gammadanii hawwiitiyya laakiin ammoo maasha Allah waan guddoo dabarsanii caalima guddaa nama garteetiin duuba darasaan hedduun irraa baate nama gartee waan sin jedhe yoo waa dubbatuu fedhe gartee akkanumatti nazzamu ofirraa nazzama akkanumatti taa'ee gartee nazmii ofirraa nazzama maasha Allah ta'ala nama akka malee aalimaati fahiima ammallee akkasuma xalabaan isaan irraa baate illee hedduun gartee nama fahmii qabu akka gartee Sheekh Abdusalaam Kadir kana fa'aa nama akkasiiti hedduu jiranii warri gartee isaan irraa baratan isaan bira taa'ee isaan irratti gaafa dhufuu isaan bira azharii qara'ee kashfii isaan bira qara'ee hawaakiha qara'ee alfiyyaa ibni maalik irra jammaree osoo ani garteen geessin biraa deeme akkasii sheeka gartee sheema shaalii akii biratti illee akkasii qara'ee kun kutaa baalee keessatti hagan qara'ee akkasi. Manzuumaa isaanii irraa waa yaadattanii? Manzuumaa sheekaa irraa waan ayyaadadhu gaafa tokko darasaan takka dhuftee nama 10 isaan biratti kitaaba jammarte. Kitaabni iraabaa kun nama dhibaa darasaan guyyaa 2-3 kiteetee gaafa sadaffaa hin batte. Yoo isheen dhufu homaan jiran. شيني وان جدًا وعشرة ابتدأوا الدهلان ما رأينا منهم إلا خسرانا هكذا ما شاء الله ما جت ولا يكنسا نما كداني مبيرة الدهلان جمرني خسارة مالي وما رانغري جساني تيجت أكاسي دوبا نما قرتي وفي الروا نزم شيني ما شاء الله نما كمالي فهميك أبو زكي ما شاء الله ربي رحمة ثاني هقول علماء تأكنا قبل كيا بوليان كيا بيت النبي علماء تاتي بيت النبي أدائتي بيت النبي حيو تاتي ربي نقرتي علماء تكين نقرتي رب مرينو هذا رسو والرأي قسي قرتي دربني في ربي ساني حرارم قسم ساني ربي جنتها تاسيسو بيجي قرتي علماء ملعقتي بيجي علماء كيس سجرو نور الرائفة أنانيك أبدي قمتشوك أبدي مقاريسة بيجي عالمني كيس سنجره maal isinii himara obboleeyyan islaamaa kanaaf rabbiin gartee olomaa'ota keenyaaf hayyuu keenya nu keessaa tursisu jechaa gama sheeka kiyyaatti inshaallah dabara sheeka eegasiillee amma baal irraallee gara biyya garteetiin nahwiin jiru qaxxaamurtan jechaa dhagahee waan san irraa maal naa ibsuu dandeenya biyya sanii osoo hin deemin gartee gara gadabitti aanaa gartee gada basaasaa dhaqee warra biyya kiyyaallee gortan jechuudha maashaallah isaan achitti shee nasruddin irraa baamudatti qara'ee isaan bira turee namni tokko gartee kaahiriyaa kiyyaa tokko jira kan mallee walloo jiru yoo gartee miidiyaa kanarraan na argee ka salaamatti dhaamadha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu jedhaani duuba namni suni shee waarisaddiin jedhanii nama akka malee qur'aana gartee beeku nama akka malee qur'aana haffazee nama akka malee taqiyyun naqiyyun maasha Allah hagane gartee wala uzaki Allah ahadan rabbi irratti nama qulqulleessuun hin taatu laakiin hasaba gubbaa waan inni irraa argeetti nama akka malee gartee nama diinaa rabbii kanaaf yaadu halkan keessatti guyyaa keessatti nama isaa waliin achi ture namni sun waan naan jedhe abboo fannii nahwii gartee qajeelatti barannaa asii deemnee gara walloo naan jedhe gara walloo isaa wajjiin gartee baamudarraa kaane gara walloo garteetiin duuba achi deemnee walloo keessatti magaalaa Sanbatee jedhamtu gartee Kamisee gaditti achi taa'ee nam tokko jira maasha Allah shee awwal jedhaniini shee awwaliin suni caalima guddaa nama gartee shee Haji Yusuf irraa qara'anii nama mallee muhaddisaati isaan irratti diqwaatiisa qaqaraanee
isaan biraa deemnee gartee kamisee qaxxaamurree daawwee bakka Giraanyi jedhamtu achi dhaqe. Giraanyi sheeka gartee caalima guddaa jiranii. Giraanyi sanitti duuba nama caalimaa ka waan siin jedhe nahwiini akkuma waan jirtuunuu isaan bira jirtuu fakkaattu. Allahu akbar. Nama akka malee garteetiin duuba fannii nahwii kana keessatti icraaba isiitii fi waan isiin gartee fakkaattu hundaan bifa silaa barbaachisaa hundaan meeshaan ittuma kennamee bira jiru. Mashallah rabbii rahmata isaanii haa godhu rabbi isaan haa tiisu. Ammallee jiran sehaa isaan bira teennee isaan biratti waan duraan baraneennu hundanuu harkaa lafa gannaqanii eegasii jalqabuma irraa jalqaba. Takka jettee irraa eegale. Icraabni isaanii gartee icraaba ajarrumaa jedhanii ajarrumaan tuni tabiyya biraatitti nu laalle waan xiqqoo laakiin isaan biratti ilaalatti guddisanii akka malee garteetiin duuba sharrahanii isii qaraasanii isii qaraasanii irraa baanee mulhaa jedhanii mulhatul icraab kashunni qabirra kaayame isiillee gartee akkasumatti qaraanee laakiin nafuu gartee qaraatii san keessatti waan bakka biraattiin argine kamalee maashaallah duuba ilmiin lugaa bakka san jirti. Isaan irratti illee qara'ee eegasii gartee isaan biraa akkasitti deeme. Osoo achitti deemna inshaallah garaa gadabitti sin deebisa. Yeroo jalqabaatii fi olumaa'ota gartee keessaa namni gartee gadab taa'e zamana gartee dhiyoo keessatti sheeka kennaa sheeka Abdulnaasiri baamuda jechuudha. Ummanni sun gartee qeebaltii caalimaa irraa dur zamana dheeraa keessatti akka rabbiin caalima gartee biyya isaanii gartee fidu akka gartee ummanni isaanii garteetiin ilmii gartee qajeelatti baratu karataa turan jechuudha. Waan biraa gartee keessa dabanii wareega mara kennaa turan akka rabbi gartee gadab keessaan diin baasu. Mee maal irraa gartu? Maashaallah duuba kuni waan akka malee waan guddoo. Ilmiin gartee hin bitamti. Ilmiini namni aqlii qabu ilmii hin bitata. Ummanni gartee ilmiin guddoo jechaa beekanii yennaan bakki irraa bitamtu gartee akkuma namni akka duraan beekanitti bakkuma gartee yoo wareega kennan waan guddoo argatan jechaa qalbii isaanii keessa jirti. Ilmii san duuba waan san kennanii ilmii manuma galteef. Ajajaa saaddoo akki jedheedhaanii gartee aboo dhiiroo aniini baalee kiyya kana waan tokkoo fi natti dhagahamaa jedheedha. Maali jennaani sangaa tokkoo fi lama jecha diinaa gartee haqqisa jettee biraa deemti santuu gartee natti dhagahamaa jedhanii. Wanni gaafsan gartee ummanni diinaa kenne diinaaf gartee horii kenne diinaaf gartee mallaqa kenne diinaaf halkanii guyyaa ol ka'ee dhaabbatee waan guddoo manatti hin galte duuba namni gartee akka ishee Nasrattiin Haji Yusuf Cirootii fi warri garteetiin duuba akkas hedduun gartee waan ilmii garteetiin sababaa ummanni hawwii qabuuf kennaa halkanii guyyaa deemtuuf rabbiin gartee awwaatee fi ilmi isaanii kenne waan akka malee waan guddooti. Jazaakumullahu khairal jazaa. Mee gartee gara Wallootti isin deebisaa Sanbatee irraa gara Daawweetti Daawwee irraa gara Giraanyitti wanni achitti isin qunname jira? Wanni achitti nu qunname hedduu laakinnahu waan nuti himatu feene illee ni jirti. Akkasi duuba irra guddoon bakka sanitti wanni guddoon nu qunname illee waan nyaataa fi dhugaatii fi kun yoomaa miti laakiin ala kulli haaliin nuti qunnamtiin nuti nu qunnamte jennee himannu jiddumateen naaf rabbiitti haftuu wamaa nagaa akkuma gaarii arganne alhamdulillah. Odeeffannoo gartee odeeffadhe keessatti sheekni keenya Sheek Ali Abubakar hamma gartee biyya san illee seenanii hedduu ummata gartee waamutti seentan jechaa dhageenne daawaa gartee godhaafii turtanii tanuma keessaa gaaf tokko isinitti kaanii isin ari'anii amma gartee bakka badduu mara seentan jechaa dhageenne wanni sun akka maalirraa isin ka'uu danda'an? Jechuun wanni guddoon gartee jirtu gaafsanii waan ummata tokko ka ahbaash jedhanii ahbaash gartee ummata ahbaashaa santii lafa seene gaafa ummanni ahbaashaa lafa seene nama daa'ii gartee akka sheeka keenya shee awwalfaa akkasuma darasaa shee doktor Teelaan nama gartee lamaatu jajjabnii bakka san jiranii warri Sanbatee keessatti daawwaa godhan daawwaa geeggeessan hedduu isaaniitti jira. Warra sanirratti gartee rakkoon itti dhaqqabdee halkanii guyyaa keessatti namni gartee bakka taa'uu fi akkatti gartee diinaa kana geeggeeffatu dhabeennaan
namni garteetiin duuba ofirraa jalaa baqate kun Suudiitti baqatee kun garteetiin duuba akkuma adda addaatti baqatee dhufee gaafa san gartee Kamisee keessatti dubbii jabduu takka gaggeeffamtee warri gad dhufee nam tokko gartee ka warra Lubnaan irraa dhufee Kamisee keessatti walgahii godhanii wayita walgahii godhanii namichi waan jedhe namichi sun ka gartee Lubnaan kaani Ibn Taymiyaa fa'a baaraa la'natullaahi alayhi jedha Ibn Taymiyaa rabbi rahmata isaa haa godhu duuba eegasi ummanni ba'ada walgahii sahiiti walgahii saniiti walgahii guddoo godhanii walgahii gartee guddoo godhanii Ahmaddiin Jabal faa waamanii raayyaa abbaa mancaa kana faa waamanii walgahiin guddoon geeffamte Kamisee irratti gaafsa wallaahi ani waan sehee waan fathii Makka argamte sehee Allahu akbar walgahiin gartee haga ummanni itti yaa'ee jedhe gartee argee walgahii san irraa garteetiin duuba gammadee bada harre fathii Makkaati haga jedhu takka gartee akkasii gahee eegasii baada sanii gartee rakkoon ummatuma irratti argamtee namni gara deemuu fi gara bahu dhabee ennaani namuuf irraa baqatee anillee achii baqadhee gara Naayiroobii tana kan gad dhufe akkasii amma gama keenyaatti silaafuuf ceenee Keeniyaa jiftanii Keeniyaa keessatti kaakuma keessatti hedduu imaamummaan turtanillee kana qofaa miti amma kaakuma seentan dargaggoota ijaartanii akka isiin eegasii ijoolleen dargaggoo kunniin ilmii barataniif tattaaffii guddaa godhaa turtan jecha dhageenye zamana hedduu jechuudha keessattuu masgiida gartee gara hedduu keessattuu masgiidaan maqaa afaan Oromoo garteetiin haasa'amuu fi kan biroollee akkasii keessa deemtanii tajaajilaa turtanii waan san maaltu isinitti kakaase? Duuba waan saniito namitti nu kakaase tokko isinuma rabbiin gartee isinirra haa jaalatu. Waa hedduun nu gargaartanii gartee kakaasa awwala irratti namni nu gargaare Sheekh Abdurrahmaanii saahiba kiyya ka waliin taa'u kana jechaadha. Eegasi ammoo gartee haga humnaanullee gartee waan san jala deebinee da'waa san akka isiin gartee gad dhaabattuuf gartee tattaaffii guddoo goone haga humnaa gartee tirsinee eegasi akkuma warra baqataa taanee nu harka wannaa jette akkasii alhamdulillahi haga achi keessa jirullee gartee takkaa masidirraa qullaan taanee takkaa masinni kennullee darsirraa qullaan taanee haga humnaa waan beeynuun gartee biruma dhaabannee diina rabbii akkasitti tirsaa turre akkasiin inshaallahu hireenii biraan ooftee amma Naayiroobii keessa jira akkasi. Amma masgiinni isin imaamummaan turtanii masgiinni keessattuu guyyaa gaafa jummaadhaa Sheek Aliyyoo hin jirre fa'aa dhaqanii masgiida san gartee nama imaama nama jabaa wakeettanii fi biraa dhuftan moo akkanumaan ما كم من مسجد عشان مسجدني مخايجر أني الله أكبر ما شاء الله مسني دوبا مخايون إسابي كما الله أكبر دوران غافا نتيجة نم تكو جرا نمو سليلين بيتني كموزين كينا جارسا غرتي أبو رنا كأبو كنجورا جدامو كمالنا مسجدان رابطه نعم إني غرتي مسجد سنكيستي ورّو في ديسي وامر ديسي مسجد ربي تقاله مسجد قدما توري أجي برا كندا ديمي أما إيجاسي برا ويتديم اللي نم تكو غرتي نمو كينا كعالما شي مهدي أجي تديسي برا ديمي أكاسي مسني دوبا أكاسي جراهو جزاكم الله خير الجزاء وبوليان كيا كان هردفتوتا أورمو مسلم ميديا دام سغرتي شيكا كينا داي غدا دغوت جرتني غيا خليسا داين كينا بك كمان كان بيتي وبيا رادفن وكان بيتين روميا رادفن شيكا مين البودا واهي كينيا دا جراتوتا كينيا خيسا تورانيف قجيلت غرتين ودا ما توران اما وان سنتو كان شيني كينا اما غنسا اچي ديمي مسجيني مخاي نمني نجرو عالمني دقاتي جداني kanaaf sheeka kenna mi mallu lamta wahi barumsa irratti keessattuu warra gartee baqatee biyya alaa jiruuf maasha Allah barumsi barbaachisaadha keessaahu barumsi shari'aa barbaachisa namni karabbii wal ittiin qunnamu diina rabbiiti yoo atin diina hin beekini rabbi dura dhaabatuun rabbii waliin hariiroo tolfatuun hin jabaatti ربي النبي كأن عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك قبل كل شيء ربي ونبي كأن واتكن جديني فاعلم جدين علمين مقدم في كل شيء وهند كيستي بكم سبرباكيسا
ilmii shari'aa jechuun ilmii jidduu teetiif jidduu rabbii hariiroo keettuu jidduu waan akka malee barbaachiftu. Namni tokko mootummaan jiruu duniyaa takka nama hojii ufii keessa galchuuf hojii ufii wajjin hojjetuuf nama barumsa qabu barbaaddi. Maaliif yoo akkas hin tahin mootummaa sanillee hin jiisa ufiillee uf jiisa biyyaafillee hin tolu waa hundaafuu garteen tolu. Haa duuba mootummaan jiruu duniyaatu nama barumsa hin qabne hojii ufii keessa hin galchine gartee rabbul izzati wal jalaal rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa barumsa malee akkamiin gabbaramuu tola, barumsa malee akkamiin isa dura dhaabatu tolta. Kanaafuu jecha barumsi akka waan akka malee infontaatiitii barbaachisaa nama keenya ka garteetiin hin duuba sharqa wagarban gartee bahaa fi dhiha jiru hundaan ilmii shari'aa baradhaa jedhaan. Amma duraaniin ilmii shari'aa namni gartee itti beelahee itti dheebotee harkaan barreessee ka gartee kitaaba bitatu hin dandeenye harka ofiitiin kitaaba irratti allaqanii bakka kaleen namaa gartee dalagarraa ala taatu takka wallaahi ishee kennaa shaawwal rabbi rahmata isaanii rahimahumullah osoo kitaaba kataban kaleen takka gartee keessatti hammaattee eegasii ta'anii qaraashuu dadhabanii. Ammaan tana namni duraan gaafa durii warri diinaa rabbii barsiisu yookaan baratu ifaan qabanii ifaan isaan fayyadamaniin faanusa. Akkasuma san dura ammoo warri san duraa gartee korraaza moora waan akkasiitiin gartee kitaaba tokko ka Shee Juneedii kataban kitaaba sharhii gartee tafsiira wallaahi iyyatiyya tanan argee kitaaba mujallada lamaa guutuu barreessanii as kaayan harka ufiitiin kitaaba namarraa fudhatanii jala gatta'anii kitaaba mujallada lamaa guutuu sharhii akkasiin barreessanii. Warri sun diinaa rabbii gartee itti uf kennee halkan guyyaa keessatti diinaa rabbii gartee geegessee nuun gahe. Nuti amma diinaa keenna kana akkam godhu jirraa. Namni diinaa waa xiqqoo bichaa barata gartee cumqii keessatti hin qabu. Namni ilmii rabbii gartee keessatti gattaa'ee hubatee waan ilmii rabbii qabdu irraan hubatu anaanuu haga ba'utti. Kanaafuu jecha gartee waan dhaamuu fi ilmii gartee rabbiin nuu laafisee miidiyaan ilmii rabbiin nuu laafisee kaasettii adda addaatiin ilmii rabbiin nuu laafisee kitaabni gartee maktabaa guute akka gartee namni keenya gattaa'ee ilmii rabbii baratu. Ilmi rabbii ol si fuuti malee sinirriftu si guddifti malee izza wallaahi sharafa ilmi rabbii sharafa kabajaa ol aantumma. Namni diinaa duraanin nama diina rabbii qarabu namni ija gartee xiqqoon laalaa ture. Laakiin ammoo akka ilmi rabbii gartee warqii taate akka ilmi rabbii guddina taate akka ilmi rabbii duratti deemuu taate namni amma baratee jira jecha. Kanaafuu jecha haga humnateenna ilmi rabbii gartee waan jedhan ilmiin al-ilmu min al-mahdi ila al-lahdi jedhan. Ilmiin garteetiin hin kal'oo wayita gartee si xiqqoo irraa jalqabdee bakka duututti ilmi irraan geeffatan. Garta waan jedhani namni ilmi irraan quufuu jedhan caalimni ilmi irraan quufuu jedhan yoo gartee namuma ilmiin hin malle taate malee. Kanaafuu jecha ilmii itti uf kenninee halkan guyyaa keessatti akka ilmi rabbii barannu gartee ummata obboleeyyan tiyya guutuudhaaf dabarsaa. Hunda keenyaafuu rabbi ilmii samaraa qabdu ta'ammallee ikhlaasa qabdu takaayoo biraa itti namni hin hamillee kaayoon isii akka gartee mabtaa gartee ibtigaa amardaata rabbii taatu. Kanaaf gartee haga humnateessanii ilmii rabbii baradhaa irraa of hin qoxxobina ilmii rabbii baratu keessatti. Haga humnaa sagantaa itti baafadhu yoo guyyaa dadhabde halkan yoo sa'atii guutuu dadhabde sa'a tokko guyyaa keessatti halkan keessatti kawaa hin dabalanne oolteen bulin ilmi rabbiitirra osoo kalimaa lamallee taate kawaan dabalanne oolteen bulin waan jedhanii kullii waan ati ilmi rabbii dabalattuun ilmi rabbi tisiisiti ilmiin rabbii tisiisiti keessaahu ilmi aqiidaa tawaan rabbii dubbattu. Namni adada nama beekuun guddinna isaa beekuun jabeenna isaa beekuun nama sanitti dhiyaataa deema. Ati rabbiin guddinna isaa beekuuf ati rabbiin jabeenna isaa beekuuf akka inni khaaliqa kan kee tahe beekuuf rabbitti dhiyaatuun barbaachisa. Nuti homaa miti namni awwala uf beekuu qaba namni awwala uf beekuu qaba namni waan jedhanii nama awwalli isaa bishaan garaan isaa udaanii dhumti isaa raqaadha namni hagatti matana. Jabeenna hin qabnu qabeenna hin qabnu jabeenni illee karabbiiti qabeenni illee karabbiiti halkan guyyaa keessatti an akkamiin gara rabbii kiyyaatti dhiyaadha.
namni tokko nama jaalatu garamiin nama san jaalachiisa halkan guyyaa keessatti waan nama san jaalachiisuun hariiroo nama sanii walitti hidhatu fedha atammoo rabbii kan keetitti hidhatuuf rabbi jaalachiisuuf garta kaayoo halkanii guyyaa keessatti barumsa godhadhu waa baradhaa waa barannu inshaallahu ta'ala walumaa gallee barumsi waan akka malee guddootii waan jedhee ishee maama shaalii akki jedhan rabbi rahmatu isaanii haa godhu dhiiroo jedhan ilmii rabbii akka gaafa nabiyyi muhammadirraa alayhi salaatu wassalaam nu eegaltee ilmii rabbii gartee namni walumarra barataa deemaadhaan amma immoo zamana kana gartee walirra hir'ataa deemaa haga ilmiin gartee fuudhamte jennee nuti gartee shakkii keessa gallu takkatti waan jedhan nama tokko gartee nam tokko takkaa kitaaba tokko bismillah hinarraan jedhintu kitaaban qara'e jiraadhan kaname dhufu martuu osoo achiin gahin biraa deema saniifuu jecha gartee kitaaba haga humnateennaa waa haa barannu hamilee teenna guddoo waa barumsa haa goonu yoo atiin gartee barumsa diina rabbiitiif hoo qabde rabbiillee haajatan teetiif huusii qaba akkasii inshaallahu ta'ala kanuma dhaamaa obboleeyyantii inshaallah asirratti sheekota waan yaadachiiftanii rabbi umrii isin haa dheeressu ilmiin sun zabana gartee boodaa ni fuudhamti jedhanii akkami fuudhamti ما شاء الله علميني قرتي رسول ربي عليه الصلاة والسلام كجده إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ربي علمي بكما تكوت كيسالو كسين فوقيا ولكن بقبض العلماء نما وبيك كيسا غوري أكسين علمي آخر الزمان ربي كيسا قرتي أمتا كيسا فوقانا والله ونسون يو قرتي التجربة أكبر برهان جدا التجربة أكبر برهان تنت اللان رقا قدو يواتي نما تنت اللان لالتو namni akkuma jirutti ummanni asiin dura ilmi diina rabbiitiif barata nuti ammoo hedduun keenya rabbi rahmatan haa godhu kaayoon teenna kaayoo ilmi rabbiitiin duniyatti gayan garta kaayoo ilmi rabbii wasiilaa duniyaa nuu taatuun qofa hamillee barannaa wanni sun akka malee waan akka malee fokkattuuti masalan nama garii gartee ka qur'aana hafazu rabbiin nama hafazu hundaa nama isaa hafazu rabbi nu haa taayisu ikhlaasni akka malee waan barbaachisaa namni quraana hafazu hedduuni gartee ittiin salaachisuuf ittiin martabaa hedduu argatuuf ka akkasii ka gartee keessa nama rabbi beeka gartee waan kana irratti wal kakaasanii ka waan akkanaa jira wanni sun hin barbaachiftu yoo atiin gartee wayita quraana rabbii hafaztu harfii takka lama gartee ibtigaa amardaata rabbiitiif ka hafaztu taate wanni duniyaan hoosa rabbi biratti homaa miti jala darbee rabbi si kenne duniyaallee diinaallee si kenne duniyaa sanillee waliin rabbiin si kenna lamaanuu rabbi si kenna ammoo kaayoo diinaa kennaa akkati barannu gartee pilaana qabannee halkan keessatti guyyaa keessatti wallaahi alladhii laa ilaaha ghayruhu rabbii biraa isa malee hin jirreen kakadhe namichi ilmii rabbii halkan keessatti dabalatu ka guyyaa keessatti dabalatu guddina malee homaan dabalatu duniyaa isaa keessatti akiraa isaa keessatti guddina mata isaa dabalama saniifuu karoora qabadhu nama irraa barattullee tolfadhu garta guyyatti waa dabaladhu atin guyyaan kan kee kun gartee waan jedhan namtichi namni zamanaadha yoo guyyaan tokko sirraa dabre humnateet irraa tokko dabreya atin guyyaa dabru kana keessatti ilmi rabbii yoo keessa dabarsite waan guyyaa qiyaamaa ati rif'aa rabbii biratti ittiin argattu keessaahuu irra guddoon garteetiin ilmiidha ilmii qur'aanni lafzii isaa qara'uudhaan ma'anaa isaa beekuudhaan garta kanaani martabaa guddoo rabbii biratti argatta ilmiin qur'aanaa ilmi kalaama rabbiiti rarraatu namtichi qur'aana kana nama hedduu jiraa ka ofii garteetiin hin duuba qur'aana lafzii isaa beeku ka ma'anaan beeyin hin beekaa lafzii qur'aanaa laakiin ma'anaa isaan beeku namni summicaa qur'aanni qabuun beeku xiinxalluun danda'u saniifuu jecha afalaa yatadabbaruun alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluhaa tadabburri ka argamu bimacrifati macnaahu ma'anaa isaa beekuun nama argama yoo ati ma'anaa qur'aanaa kana beeyte wallaahi qaraateen dhiiftu yoo atiin dhugamaa nama rabbitti amanite taate maaliifi kalaama kamtu kalaama rabbiitirra sitti mi'aaya rabbii keetirra subhaanallah wanni namni xiqqoo qara'ee hifatuuf torbaan tokko qara'ee dhiisuuf qur'aana ma'anaa isaa qajeelan huban yoo hubatellee aakiraaf hin qaraan yoo nama aakiraaf qur'aana rabbii dubbisuu taane qur'aanni nuulaaf halkan keessatti guyyaa keessatti isa qara'uun kanaafuu jecha دينا ربي يوبر باتي كلام إسا دبسي من أراد أن يتكلم مع الله فليقرأ القرآن نمني ربي وجين دبتو في إيه قرآنها كروية سنيفو جتش نما قرآنا بينا مو أرسمانوا نندبر فردو نما ربي فحميسي كني سموك أبتو كإجسي كني إجك أبتو كقرسي كني ربي قرسي كني قرق أبتو
كأربا سي كنة إتين دبت كقرآن ربي سر الله معلوم ربي تيم تيو ربي والجد الله أكبر كقرآن ربي أتين بين كقرآن ربي يو أتين سفينة ما مسيدك يسد تحرك مرتيتيتو كقرتي قرآن ربي دبسون ست ألفات كوان برايو تاتي أمو إتسواما يو ربي كان كيتي والجيت إجتنا ربي سقافت إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا كنافو قرتيت إن دوب إجا ربي سي كنة اتقافة مما قنافو در ربي تتتيتي إيدا أكسو قرتيت إن دوب قول ربي سي كنة اللي إراغافة تمتا عقل ربي سي كنة اللي إراغافة تمتا نما يو أدان قلتي تا قرتي كدينا ربي قرآن ربي أكبرنو قرتي نمني قرآن بيني براتو نورتي درقمو في الرقوني أكبرنو واني واوغاتو كو في لما تتبرتو وانا تموي سر أرغتو واوغاتو كو لما تيمتي وان دياتو متي ربي براتي تيم ملكونا قرآن ربي برتا أكسم حديث رسول ربي عليه الصلاة والسلام برتا أكسم عقيدة قرتي سلام ها برنو والتاني أمو قرتي ميديان تيسنتوني يعني حاجة سندوهن اللي هردوها توري أكملي قرتي تنندوبا حوي نما كيسا كايا أكملي نما ككاسا أكملي دين ربي هتي قرتي نما واما قافتو كو قرتي إساني وجي إساني في شيء عمل نجاش كاستاني قافي في ديبي سنرك وفي كي جلتا قرتي أقيفته الحمد لله يد دوران أمني كينا كان نقبو ربي قرتي بريتنا نوفيدي إفانتون أرقمتي واني كون قرتي نمني والأرقي بفتنا أما بفتي نمني الدنيا تنتي ولا قرتو بفتنا نعم قرتي جيجسا دينا كان رتي حملي نمو قرتي قرتي خورتي ميديان تون حملي نما كيسا كيتي نمو بدا قرتي هل كان قويا كيسا نمني سيمو نفتو سيمو بنو نمي نفتو قرآن بنو يفتي مالي حديث بنو يفتي مالي يو سيمو ميو قرآن نما قرآن ما شاء الله كمالي وانا كمالي وان قدو نمي تقبلنا يو قرتي تنين دعو ما أقيفت نمي تقبلنا يو قرتي حديث من رسول ربي عليه الصلاة والسلام أقيفته كوانا كمالي وان قدو دلقا قدو مالي في دلقان أما زمانا كان قرتي وان جدا شيني تكو كيرلا قرانو وان جدا إيرو جدا شيسا في أمري ربي رحمته ربي ساناتيسو وان جدا درسا سندورا إسان سيها درسا سندورا wanni shaagalee koofiyaa dhaadhaan koofiyaa dhoyti koofiyaa dhaanii beesee irraa fudhatan birrii irraa fudhatan santu shaagalee birrii lama sadi waa santu shaagaleedhaan ammoo darasaa ammaa mubaayila shaagaleedhaan ilmirraa garta saniifuu jecha eega namni mubaayila dhiisuu didee isuma irrattillee diinaati gadhiisuun waan akka malee waan guddoo kabajamaa gartee ulfaadhaa rabbiin gartee dalagaa teessa walitti isinii haa dhaabu akkas inshaallah. hordoftoota Oromoo Muslim Miidiyaa sheeka keenna daa'ii akkasuma garteetiin caalima keenna kan jiruu baqaa keessatti zamana dheeraaf ummata keenna barumsa diinii kennaafii turan akkasumatti ammoo halkaniif guyyaa itti lallabaa turani bakka kanatti nu argamanii gorsa bareedaa nu kennanii jiranii yaa nama gartee sheekni bira gartee dhaquuf deemaa jiru yaa milkii nama sanii yaa milkii gartee saba sanii إن شاء الله الباري شيني كنا مدرسة إيجارو في مسجد أغرتي تجاجلون دلقا إسانيتي بكرت نتلا إن شاء الله الباري أكا مسجد مدرسة إيجارتن إن شاء الله بديك أمنا أكرال لي غرتي ربي غرتيتين قرية ربي سنجلا حقو فكاقيت نتلا ربي سنعمل كيسو ملكي تمكن الدارين ربي سنها كنو ردفتوني أورما مسلمي في كامبيرو برمسا غرتي بريدا برجو التجرى لقاو التجرى والرولين يغسي غرتي قودة كان فرأة ربي نهاتا سيسو أكشوالي كيستو أمو يا غرتي درقاقيسا في درقاقيتي ربين غرتي بيسا الراباسي بيانبا خيستي هيرو خيسان فتا جرتانيو يو بيجا على أمو غرتي شيني كالينو دبتاني جراني تناندول اللي ما دبتا جران جتشو راداين كينا بيك كمان بيجا على تيواني غرتي الرقالي لا تايميدان جيد يرو نرقمو ورّي أفريكا كيستا جرتان يرو كيسان قرآن تقيقا غرتيشان قرآن جولي تيسان غرا مدرسادا وفي اللي براتشون دبين تيساني في جتشي كيسان قرآن هاتهون قامسا غرتي شيكا كيناتي في قامسا خالق نغرتي ربي نغرتي الله جل وعلا كما قال ربنا جل وعلا في كتابه العلا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر من أولو الألباب
خناف ربين قرتي صدركا ورا قرتي بيكم سق أبو تيفر بيكم سنقمني والفوله ورا بيكم سق أبو فر بيكم سنقمني والقطعة متيجي لرب فما مرتيس جتشورا خناف ربين قرتي صدركا ولوما أوسا قرتي ربين والفوله ورا قرتيتين ولوما أوتا قرتيتيني جلسيني قرتي علمي الرابرة ربنا تاسيسو زمان قرتي إساني جتشورا إسان اللي قرتي بي إساني غندا حميدا غندا علماء غندا شيكولي غندا دايرة بالرا كل ولو ديماني علمي ناوي كما تجرت دبلتني دفن جتشورا بولينكي أمو زمن نتولي منا كيسا قرآن قراتا منا كان كيسا تيتي حديث رسول ربي صلى الله عليه وسلم لغا روان فيته حكام الروان في تبرچو دندتا شيطان نغرتي خنران نورغيني ورا ايغا سيدين افجچ غرتيتين ياد ربنا وتاسيسو ورا ايغا سي خرا ربي كيست قبسا ورا ربنا وتاسيسو نمني خرا ربي كيست قران ربي غرتي قراون علمي ربي برچون محاضره غدون قبسو راي قناف ربي سبحانه وتعالى قرآن كيست بقيد تدوبته بوليانكيا غلاتوما جبادا نولي جبيسا اسن اللي جبادا شكاكين اللي قلت ان شاء الله يرو برا مبدنا محاضره قدون ان شاء الله ولت ديبنا برنامج برو اللي ان شاء الله نوفق بني ان شاء الله يواسجراتني يو كان اللي ان شاء الله مره تترباني تقويات كلام الرباون ثاني قلت ينفو عصمان إن شاء الله الباري دوسين جالنو ودوسي وجين جرو لفا أفكا الكني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.